I gdje ste bili Tibor, ja sam Miloš Y2 i u današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, ću da vam kažem zašto Serbian Games Bill ne snima redovno kao prije. Prije svega prvo želim zato da vam se izvinim, zato što nisam dugo snimao, zato što jednostavno izgubio sam ideja šta da snimam, pa sam odlučio da otvorim novi serijal, a taj novi serijal će biti FIFA 22, mislim ostaće ovi drugi serijali, ali i taj novi serijal će biti. Sad kad sam se izvinio, želim da prijeđem na temu videa. Dakle, zašto Serbian Games Bill ne snima redovno kao prije? Većina vas zna da je Serbian otvorio strani kanal, to je amerikanski kanal, dakle nije srpski, to jest nije balkanski kanal, mogu tako da kažem, nego je jednostavno drugi kanal. I svi znamo da je zarada na YouTube jako mala i znamo da sad Serbian već ima djecu i nema vremena da se posveti snimanju, pa je zato otvorio taj strani kanal kako bi imao više novca, zato što zarada na YouTube nije, nije velika. Mislim, jeste velika, nije toliko velika kao što je na stranim scenama. Još nešto sam da vam kažem. Sad ćete svi vjerovatno pomisliti da je Serbian to sve radio zbog para, da snimao. Ne, Serbian je snimao kad je zarada YouTube uopšte nije bila planirana. Tako to znači da je on to počeo snimati iz zabavi. Tako da objasnio sam to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, stavite like, share i subscribe.